Reka tubagezeho amwe mu makuru yiriwe muri Uvira. Ntabwo turi buje kure turibanda ku birimo kubera mu mujyi wa Uvira. Ni amakuru atugezeho avuga ko nyuma y'imirwano yabaye nijoro yahuzaga Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, uyu munsi ku manywa hiriwe ituze, ariko nanone gahunda ya ville morte nayo yakomeje. Uwita General Makanaki umupfurero w'umunyintu hariya muri Uvira akomeje kwigaragaza nk'intwari idashaka ko General Gasita akomeza kuguma muri uriya mujyi wa Uvira ngo agume mu nshingano ziwe za gisirikare yahawe. Kugeza kuri ubu nyine biravugwa ko n'uwahoze ari guverineri wa Sud Kivu, uyu rero wari ufite ibirindiro hariya muri Uvira, nawe atorohewe, dore ko abazalendo bavuga ko nawe batamushaka, ndetse n'abahoze bakora muri guverinora ya Sud Kivu hariya muri Bukavu bahungiye muri Uvira. Aba bose rero nabo abazalendo bavuze ko batakibakeneye, ko nta kazi bakirimo gukora hariya. Reka tubabwire kuri aya makuru ku buryo burambuye. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe, gukora kuri subscribe, hanyuma ukazubona amakuru yacu ukayabonera ku gihe. Bakunzi bacu, nijoro, iri joro ryarayerekeye muri Uvira havugiye amasasu menshi cyane, aho n'imbunda nkuru machine gun n'amakompora byatewe ubwo uruhande rwa FARDC na Wazalendo byahanganye karahava, dore ko Wazalendo bakomeje gutangaza ko uyu mujyi wa Uvira ibintu bizosubira mu buryo ari uko General de Brigade Gasita yamaze gukurwa mu nshingano ziwe ndetse agahindurirwa inshingano. Wahita wibaza ate se n'ukubera iki aba bazalendo b'inkoramutima za Tshisekedi baba rero badashaka uyu mujenerale wa FARDC woherejwe hariya muri Sud Kivu? Reka tubabwire ko Wazalendo ubundi bahoze ari abamayimayi, ni umutwe w'inyeshamba ushingiye kuri discrimination cyangwa se kwivangura. Nta rindi vangura rero bashingiyeho, n'ivangura ryo kuvangura abanyamurenge n'abatutsi, cyangwa se abo bavuga ko bose ari abanyarwanda batuye hariya mu gihugu cya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mayimayi zari zisanzwe zirwana n'abanyamurenge, kugeza n'ubu nyine twirwaneho nibo ihanganye nabo. Abarimo Makanaki, abarimo uwita General Irene, uwita General Amuri Yakutumba. Abo bose rero bakaba n'ubundi basanzwe akazi kabo ari ukurwanya abanyamurenge, kubica no kurya utwabo, cyane cyane inka z'abanyamurenge. Abangaba rero intambara itangiye, Felix Tshisekedi yarabiyegereje abashira ku iberi, baja ku murongo w'urugamba, ariko n'ubundi ideology yabo ntabwo yigeze ihinduka kugeza kuri ubu nyine, aho badashobora gutinya umusirikari mukuru wahawe inshingano, bakavuga ko batamushaka, ndetse baranamushinja kuba umugambanyi, baramushinja kuba umututsi, by'umwihariko bakamushinja kuba umunyamurenge, baramushinja kandi kuba yaragize uruhare ngo mu gutanga uyu mujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya hariya ikavumu. Bakavuga ko rero kuba yaje mu nshingano hariya muri Uvira bivuze ko yaba agiye gutanga uyu mujyi wa Uvira nawo ugafatwa. Indi mpamvu kandi abantu bakomeje kwibazaho ni uburyo FARDC yari isanzwe ikorana na Wazalendo, akazi kose ko kurinda ibice bisigayemo FARDC, ariko noneho kugeza kuri ubu nyine FARDC ibi bice yari irimo ikaba itarimo kwinyagambura, dore ko Wazalendo zamaze kubashiriraho ibihano, dore ko hari imihanda imwe n'imwe hariya muri Uvira FARDC ntishobora kuyinyuramo. Imihanda yose yamaze gufungwa n'Abazalendo. Umuhanda wa Kavimvira, uyu ni umuhanda werekeza mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Uyu muhanda kugeza kuri ubu nyine uragenzurwa n'Abazalendo. Ibi rero ngo babikoze mu rwego rwo kugira ngo generale uri hariya w'umuguverineri, reka tubivuze ko guverineri wa Sud Kivu ari umujenerale. Uyu mujenerale rero ngo akaba yarasanzwe aje kwirarira mu mujyi wa Bujumbura, akaje ku mugoroba akagaruka bukeye ku masaha ya saa 4, amaze kumenya ko umujyi ari amahoro. M23 na twirwaneho nta bitero zahagabye. Uyu guverineri rero nawe
yahise atangira gushinjwa ko yaba ari mu bikorwa by'ubugambanyi ndetse n'abo bakoranaga bose hariya muri Bukavu. Wazalendo ikaba yatangaje ko itakibashaka muri uriya mujyi wa Uvira, ko nta kazi barimo kuhakora, ko nta kamaro bahafite, dore ko abo bose ibashinja ko ababa ari abagambanyi. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko abazalendo kandi bakomeje kwigaragaza nk'abacunguzi, nk'intwari za Kongo, nubwo Perezida Felix Tshisekedi yabahaye rugari rwose, akabaha ibikoresho, akabaha imbunda, akabaha ibikoresho byose bya gisirikari, ariko kugeza kuri ubu nyine rero bakaba batangiye kumubiza ibyuya, dore ko bamaze kwigira bakaganga hariya muri Uvira, bashaka gutegeka, bashaka gupanga ibijyanye n'umutekano wose wa hariya muri Uvira. Abantu rero bakaba bakomeje kwibaza uruhande igisirikare cy'u Burundi cyaba gihengamiyemo, dore ko niba aba Barundi baraje gufasha Tshisekedi bakaba bakorana na FARDC bya hafi, wahita wibaza rero niba aba Barundi koko aribo baba bari inyuma y'iyi FARDC, y'iyi Wazalendo ikomeje guteza umutekano muke no gushaka kubangamira inyungu z'igisirikare cya leta ya Kongo hariya muri Uvira. Bakunzi bacu, ikindi kandi abantu barimo bibazaho niba koko uru rwango rushinjwa ingabo z'u Burundi n'ubutegetsi bw'u Burundi kuba mu bwoko bw'abanyamurenge, niba koko iki gisirikare cy'u Burundi kitaba kibifitemo uruhare kugira ngo General Gasita wari woherejwe hariya mu bikorwa byo kungiriza chef d'état major wa Sud Kivu, niba koko igisirikare cy'u Burundi n'ubutegetsi bw'u Burundi bitaba buri inyuma y'aba bazalendo mu kugira ngo bange uyu mugenerale ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge. Reka tubabwire ko hariya mu mujyi wa Uvira ibintu rwose bitoroshe, ibintu ntabwo byoroshe, ntabwo bimeze neza, kubera ko Wazalendo bakomeje gufunga uyu mujyi. Ku munsi wa none nabwo batangaje ko n'ejo ariko bizaba bimeze, nta muturage wemerewe gusohoka, nta taxi zemerewe kuzenguruka, n'abamotari nta wemerewe kuja mu kazi kugeza igihe ubutegetsi bwa Kongo buzakurira General de Brigade Gasita hariya mu mujyi wa Uvira. Abazalendo bashinja ko yari umugambanyi. Reka tubabwire ko bimwe mu byo AFC M23 iharanira, bavuga ko baharanira ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abanyamurenge n'abatutsi bo muri Nord Kivu ko bagomba gufatwa nk'abandi banyekongo. Iki gikorwa rero cyo kwanga General de Brigade wa FARDC Gasita woherejwe hariya muri Uvira congeye gushimangira neza ibyo AFC M23 na Twirwaneho bamaze iminsi bashinja ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Ku butegetsi bwa Joseph Kabila nta na rimwe byigeze bibaho ko Kabila ashobora kwifatanya n'abamayimayi mu kugira ngo abashe guhangana n'uwari we wese wabaga yamuteye. Ariko kugeza kuri ubu nyine, ikindi kandi ku bwa Joseph Kabila nta munsi n'umwe umusirikare w'umunyamurenge cyangwa se umututsi wo muri Nord Kivu yigeze yoherezwa mu nshingano ziwe ngo abaturage bamwange. Ariko kikaba ari ikimwaro ndetse kakaba ari n'akababaro cyane kuba mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeza kwibaza aho uru rwango rw'abazalendo n'abamayimayi na bene wabo n'ababitakwira ruzarangirira. Reka tubabwire ko n'abaturage b'abapfurero hariya mu mujyi wa Uvira nubwo bacecetse n'ababembe, ariko iki gikorwa cyo kwanga uyu mujenerali wa FARDC rwose nta gushidikanya ko bakizi kandi bagishigikiye ndetse bakiri inyuma. Rero izi ngabo rero za Tshisekedi z'abamayimayi n'abazalendo, umuntu rero akaba yakwibaza abagikomeje gushigikira ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, by'umwihariko abita akagara, icyo baba barwana nacyo, dore ko uyu General Gasita aba mu kagara bamushigikira cyane, ndetse bikaba binavuga ko ubu nyine ashuditse na General Pacifique Masunzu ufatwa nk'umuyobozi mukuru wa Kagara, ndetse akaba n'inkoramutima ya Felix Tshisekedi. Abo mu Kagara rero kugeza kuri ubu nyine abo bantu bakaba bakomeje kubibazaho, dore ko bamwe muri bo nabo byabayobeye, byabacanze, mu gihe rero bavuga ko Felix Tshisekedi ari umuyobozi mwiza, ariko rero aba bazalendo n'abamayimayi biwe yashize ku iberi y'isi intwari z'igihugu, bakaba batangiye kumugaragaza ndetse no kumushyira hanze. Amakuru yacu ntayo twabateguriye, ariko nanone amakuru yacu nakagaruka. Reka ngushimire wowe ukomeza kubana natwe, niba utarakanda subscribe
wakanda subscribe, ugakora like, share ndetse na comment ukatubwira uko ubyumva, by'umwihariko ibikomeje kubera hariya mu mujyi wa Uvira n'ahandi hose mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze cyane.